जी नमस्कार। बटोहिया आप पुगलबा मकवानपुर गढ़ी पर और अपने समन के समक्ष अब की बटोहिया लेके आयल बा मकवानपुर गढ़ी के इतिहास, मकवानपुर गढ़ी के महत्व और मकवानपुर गढ़ी में आवे वाला पर्यटन लोग खातिर एगो संदेश, एगो नया दृश्य, एगो जानकारी अपने समन पूरा वीडियो देखल जाओ। और ये मकवानपुर गढ़ी आजकल खास करके पिकनिक पैलेस के साथ साथ बहुत बढ़िया एगो सेल्फी स्पॉट भी बनल बा। लेकिन एकर ऐतिहासिक महत्व के बारे में यदि बात कल जाई तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में पृथ्वी नारायण शाह के गोरखाली सेना और ब्रिटिश सेना के भइल युद्ध के इतिहास झलकावे वाला एगो स्थल बा। और यहाँ विभिन्न जगह से लोग रोज आयल कर रहल बा और यहाँ के मनोरंजन दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य और यहाँ के देखल जाओ अपने सबन ई जौन ओह बेरा के सेना से जौन युद्ध भई रहे अंग्रेज के और अंग्रेज के सेना के संगे गोरखाली सेना के, और यहाँ जौन सब स्वरूप बा यहाँ के युद्ध के उस समय के जौन गढ़ी बा युद्ध भइल स्थल के बारे में अपने सबन देखल जाई। और यहाँ एकदम जौन एगो बहुत बड़का युद्ध भई रहे और हथियार के संगे ओ बेरा के खास करके राइफल तोप के जौन लड़ाई रहे ओकरा संगे संगे भैंस के सिंह में लुकार बांध के आ लड़ाई के जौन एगो नया गोरखाली सेना या पृथ्वी नारायण शाह के सेना ब्रिटिश सेना के यहाँ से भगौलक और ओकरे बाद में यहाँ खास करके सुगौली संधि भइल और ओह बेरा के जौन युद्ध के एगो नया कला आयल भैंस के सिंह में लुकार बांध के और अंग्रेज के सेना के बहुत बड़ा पराजित कल गई। ओकर एगो इतिहास ई खास करके मकवान गढ़ी से भी जुटल बा। खास करके गढ़ी अर्थात युद्ध के वो बेरा के राज्य के अवस्था, राज्य के शासन के बचावे के प्रणाली और युद्धात्मक के अवस्था के बारे में ई बनल एगो अंग्रेज के ज़माना में मकवानपुर गढ़ी के पुराना इतिहास पर आधारित ई भवन बनल बा। और ई भवन के बारे में केंग बनल बा में हम प्रवेश कर रहल बानी और अपने समन के देखा रहल बानी कि यो बेरा युद्ध के केंग रणनीति रहे, युद्ध में केंग भवन सब रहन और केंग युद्ध के खातिर खास करके दुश्मन से लड़े खातिर संरचना केंगे बने में छुप के वार अर्थात अपन गढ़ी के बचावे खातिर अथवा अपन शासन अपन राज्य के बचावे खातिर ई सब बनल भवन भौतिक संरचना ओह बेरा के बा। और ई मकवानपुर गढ़ी के दृश्य है। गढ़ी को इतिहास के बारे में अलिकति बोल दिनुहोस् त के इतिहास छ मकवानपुर गढ़ी को बारे? मकवानपुर गढ़ी में इतिहास भनेको यो 13औं शताब्दी भन्दा अगाडिको स्थापना गरेको पर्खालहरू भए यी ढुङ्गाहरू। यो सेन राजाहरूको राजकाज चलाउने दरबार भयो। यसको भित्रमा पल्लो छेउमा आपतकालद्वार, एउटा पूर्वपट्टिको खाल्डो कारागार, कैदीहालिन जेल, राजकाज चलाउने दरबार, सेन वंशले मानेको इष्ट देवता बालगोपाल कृष्ण भगवान, यो पाले पहरा हातदेरको दरबार, उतापट्टि खाल्डो पानीको स्टोर, शिवजीको मन्दिर। यहाँ चाहिँ यस्तो तपाईँको यहाँ आएपछि कसैले भन्छन् कि अब केही रहन्छ भन्छन्। अब यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो पर्खालहरूको महत्त्व छ। पुरानो झिलिमिली देखेनन् अनि के रहेछ भन्छन्। अब त्यतिखेरको इन्जिनियरहरूको मूल्यवान पनि भयो। यसैमा यो सानो गढी, यो सबैभन्दा ठुलो गढी छ भने यसैको पिछमा सानो गढी भन्ने भयो, यसैको पिछमा ढुङ्गे गढी भन्ने भयो। यो राजकाज चलाइसकेर गएर बस्ने अन्डरग्राउन्डको दरबार यहाँ उत्तरपट्टि पऱ्यो होइन। अब यो सेन राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कसरी भन्दा यहाँको राजाको छोरी मागेर विवाह गरेर एकीकरण गरे, कूटनीति चाल्दै गरे। यही नै। यहाँ कतिको पर्यटकहरू आउनुहुन्छ दिनहुँ? अब तपाईँ त यहाँको अब पुजेहरू पनि हुनुहुन्छ र कतिको पर्यटक अब पहिला भन्दा अलि केही भित्रेका छन्, अब अहिले आएकै छन्, शून्य चाहिँ छैन। विशेष शनिबार धेरै हुन्छन्, आज चाहिँ खासै धेरै होइन।
धेरै भनेपछि कति 1000 2000 4000 3000 7000 8000 सम्म भित्रै छ। अब यो आन्तरिक पर्यटक नेपालको मात्रै आउँछन् कि छिमेकी भारतको पनि आउँछन्, विदेशीहरू पनि? विदेशी आउँछन्, इन्डियन पनि आउँछन्, अब यता चाइनातिर नि आउँछन्, सबैतिर आउँछन्, नआउने होइन, के रहेछ कसो रहेछ बुझ्नु। अब यो ऐतिहासिक ठाउँ भयो, पर्यटकीय ठाउँ भयो, सँगसँगै अब यहाँ कृष्ण भगवानको मन्दिर पनि छ, ऐतिहासिक मन्दिर पनि छ, अब धार्मिक पनि ठाउँ भयो। अब तपाईँ यो मन्दिरको कृष्ण मन्दिरको बाजे पनि हुनुहुन्छ। अब कतिको दिन आम्दानी हुन्छ, कतिको पुरोहिती यो आजको पूजापाठबाट? आम्दानीको ठेगान हुँदैन हजुर, त्यस्तो आम्दानी चाहिँ म कुनै तलबमा बस्ने होइन, त्यो पाउमा राखेको यसो मैले टिप्छु, भगवान्लाई खर्च गर्छु होइन। अब यति नै आम्दानी भन्ने कुरो ठेगान हुँदैन, कहिले 5-7 हजार नै हुन्छ, कहिले 1 रुपियाँ नै हुँदैन। अब त्यस्तो नै हुन्छ, कोही आस्थामा आउँछन् चढाउँछन्, अब तिमीबाट खर्च यहीँ गरिदिन्छु, अनि बाँकी रहे आफूले नै रोजीरोटी। खास गरेर अहिले पश्चिमी सभ्यता हामीमाथि अब हाबी हुँदै गइरहेको छ, धर्म संस्कृतिमाथि अलिकति अब व्यापक असर छ। अब त्यस्तो अवस्थामा पनि अब एउटा तपाईँ पुरोहित भएको कारणले अब मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँले कस्तो फिल हुन्छ, कतिको अब आम्दानी हुन्छ? यो आम्दानीको कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, आम्दानीको कुरो भनेको कोही बेला अहिले भनिसकेँ, अब कोही आस्थावाला हुन्छन् पस्छन् मन्दिरमा, कोही अब त्यतिकै लाल सलाम गर्ने पनि हुन्छन्, अब होइन, कोही यो किन राखे भन्ने खालका नि आउँछन्। अब त्यस्तो। अनि बाजे यो जस्तै यहाँ अहिले मकवानपुर गढीमा के संरचनाहरू बाँकी रहेका छन् पुरानोमा? पुरानोमा यो चाहिँ के हो? यो पाले पर हात हतियारको दरबार। यो मतलब यसको के मतलब के बुझ्नु? कोतघर। कोतघर दण्ड सजाय दिने नै, सामान राख्ने, हात हतियार राख्ने, दण्ड सजाय दिने, उतापट्टिको खाल्टो कारागार कैदी हाल्ने जेल। ओके, अहिले भर्खर भन्दै थिएँ मैले, उतापट्टिको कारागार कैदी हाल्ने जेल भयो त्यो खाल्टो, पल्लो छेउको आपतकालद्वार भयो, राजकाज चलाउने दरबार त्यो भयो, सेन वंशले मानेका इष्ट देवता बालगोपाल कृष्ण भगवान वंशगोपाल भयो। यो वंशगोपाललाई बाँधिया पनि पाइन्छ होइन, बाँधिएका छन्। अनि यो वरपर खाल्डो किन बाँधिएको भन्दाखेरि अब बाँधे सिक्रिल बाँधे किन, त्यही किन भन्नु हुन्छ कि भनेर मैले भनिदिइहालेँ। यो चाहिँ द्वापर युगदेखिको कुरा हुन्छ। द्वापर युगमा चाहिँ बालगोपाल कृष्णजी दिनभरि अटलसँग रहने, राति बसिन बिहार गर्ने नि, सदा सर्वदा जहिले पनि हिलो फुलहरू टाँसिया पाइने। यो के रहेछ भनेर पुजारी पिछाउन उतै जाँदा चितौनसम्म गएर तोरी माडेको हुनाले चितौन माडी नाम रहेको भन्ने किम्वदन्ती। उताबाट आइसकेपछि भगवान्लाई नुहाई धुवाई पूजापाठ सबै थोक गरेपछि भगवान् मैले तपाईँले सफा राम्रोसँग नै मान्ने है भनेपछि अन्तर्ध्यान गरेर शिला रोप्नु भयो। त्यो शिलालाई तल व्यवस्था गरेर शिलाकै शिरमाथि स्थापना गरेको तस्बिर हुनाले वंशगोपाल नाम रहेको। वंशीधरी भए, सेन वंशले स्थापना गरे, गोपाल छोडेनन्, वंशगोपाल, त्यसरी नाम। अनि वरपर खाल्डो किन खनिएको? यो वरपर खाल्डो खनिएको चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने दुश्मनहरू यति सबैतिरबाट आउलान्, कुनै अब नराम्रा मान्छे आउलान्, जतातताबाट छिर्लान् भनेर एउटा गेट राखे। बाजे यो अब यो कृष्ण भगवानको मन्दिरको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो कि यसको द्वापरको इतिहास छ र यहाँदेखि अब माडीसम्मको यो इतिहास भनेको द्वापरसँग जोडिएको, तोरी अनि माडी भन्नुभयो। तर हाम्रो अब केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री त भन्नुहुन्छ कि माडीको नजिकै ठोरिरहेको त भगवान त्रेता युद्धको कुरा गर्नुहुन्छ, भगवान रामको जन्म भएको अयोध्या त्यहीँ हो, अयोध्यापुरीमा भन्नुहुन्छ भने अलि यो कन्ट्रोभर्सियल भएन? तपाईँको कुरा सही कि हाम्रो ओलीको सही? उहाँ ओलीजीको त धेरै सही नि हजुर, त्यो सही गर्दा अहिले देशमा यस्तो भइरहेछ त होइन, दिउँसै भाग्नु परेछ, उहाँ सही भएर भाग्नु पऱ्यो होइन, हो नि। यसो भए उहाँको भनाइ झुटो रहेछ? खै के हो त्यो आफैले मूल्याङ्कन गर्ने, हामीले त्यो दुवाजस्तो गर्ने कुरा आएन, मैले जे सुनेको त्यही भन्ने। हजुरले द्वापरको कुरा गर्नुभयो, द्वापर युगमा हामीभन्दा जिजु बाजेले भनेका कुरा मैले भनेको।